bem de rádio escutando de Voz de Bonaire, nós está back, nós está aí, dia mais de nosso programa de deporte, de já luna para já viernes para trazer boa notícia de deporte, por confiar tanto local como internacional. Nós começamos a mandar um saludo para Erika Merceira, maneira sempre, e também traz com nós opinando em estúdio aqui a nós tem the man himself, el português. Português, é português daí, depois rato da tema mireta cana riba malecon daí. Não passa mirar português que tá cana riba malecon direita condição. Como lá que tá aí também tá parte de deporte recreativo. Sim. Então qual vai que canamento, Felipe? Sim. Tá todo dia bota cana riba malecon? Sim. De quanto para quanto? 6 para 7. De 6 para 7. Então com o canamento do bairro. Sim? Sim. Ele mirava com música em orelha. Mas só me entende, não é? Ah, tá pensando era uma pitaba com me dá um entende? Não, ele ainda bom sim, não. Não? Não. Tem uma tarde assim, me acompanhava o baicário, vamos ali. Não, me empate, a caminha me dá. Não, me também com o de orelha, não. Ah, bom. Eu estou vindo com orelha, nós estamos canabando e outro, assim, que vai sair bem norte. Bem norte, claro. Claro, nós estamos aqui para bandi, está aqui no parque, la orilla del mar. Sim, na nossa parte. Me dá um rato, sim. Sim, não, e na me dá essa buta com o palo, com grill, pescado e grill, com nem nós come pescado e grill e não. Sim, tem hora me também sim, arriba drive on the pier. Sim. Coisa mais. Sim, lá que nós começamos com nossas notícias de deporte, nós temos um candidato de deporte internacional que nós está compartilhando com nós. Oyente, não, é uma local, agora aqui futebol no Bonaire, da aguentar um rato aí. Sim, não, passou seleção abiano. A seleção tem que biapa vai enfrentar Anguila de FIFA Week, maneira não tem de FIFA Week, então de mês tem mês simang de FIFA. Ah, que me disse sami lo vida sano. Sim, simang de FIFA, então de simang de FIFA, botin com CAF tem suega na de Nation League, a Nation League Liga de Nação. Tá assim, não? No pavimento Liga de Nação. Liga de Nação, então Bonaire. Sim, então Bonaire está participando em Liga de Nação, ou está competindo em Liga de Nação. E dia aqui, nós está vai purba para nós ter mais informação para o que se trata. É um deporte no local que está tomando lugar. Nós queda para nós é resultado de beisebol de fim de semana que passa, nós não há nada. Por chama persona que está encarregada que parte aqui, já motivo a foto, não contestar o telefone tampouco. Nós está purba, vamos como de bilhar também, tem o de bilhar também está tomando lugar, nós não há informação de o de bilhar. Que chamada da dentro lá, me escuta que é importante a informação deportiva da dentro aqui, lá nós vamos entender que tá, nós temos os oyentes não. Ivy trempang assim, Ivy daqui botin na cachete, Ivy feliz a tarde, Ivy daqui botin na cachete. Randy entende, você ora com ele tá para verdade. Sim. Tenho doné su elogio. Ta verdade no qual que você passa, papi, no qual que você papi. Para sobre a verdade, que você passa com minha Feliciano, e não tá que da canagão. Me tá passando o malgão, me tá mira o te dono de Voz de Bonaire, me tá dale pito, e tá comendando. Não, tem que ter uma reia, não. Ah, tá pensando, você aqui com a duche. Questa canta também. Sim? Questa canta e pieza nango ta toca. Ah, sim. Questa canta, me escucha esta canta também. Na português ou francesa? Na português, não. Ah, na português você canta. Bom, tu, me tá bem legal. Bom. Ok. Que me andi nós ganha. Feliciano tá comida nyuende ora que tá cana riba malicom. Cansa, Sim. Tanto bom, nós estamos começando com o deporte, nós temos alguma informação aqui. Nagano, número 10 riba ranking de peso pesado de boxeio de internacional. Nagano, tá? É persona que abriu um pouco dia passado contra Tyson Fury. Então, ela posiciona su mes bom riba ranking comunicado que depois de sua derrota controversial contra o campeão invicto de ABC.
peso pesado, Tyson Fury, Francis Ngannou, oficialmente queda registrado como parte del ranking de boxeo de WBC. Ngannou está de 10 puestos arriba ranking entre boxdonas de peso pesado, cual nota un logro chiquito teniendo en cuenta que la pelea de Fury estaba su debut en boxeo. Ngannou que está una estrella de MMA y ex campeón de peso pesado de UFC, a perder día 28 de octubre para decisión contra de Tyson Fury. Durante la pelea de 10 rounds sin título na línea contra de Fury na Saudi Arabia, Ngannou a surpassado toda expectativa hasta Amanda Fury lona. Un momento dado, aí para você. El boxeador de Camerún, de 37 anos, tem marca de 17 ganhar e 3 perder em sua carreira de MMA, com 12 knockouts, e ganha cada de seus últimos 6 peleas na UFC, incluindo vitória na riba Cain Velasquez, Stipe Miocic e Cyril Gane. Depois de sua vitória riba Gane, em UFC 270 na januário, Ngannou y UFC no por ahí llegan a un acuerdo terminó para un contrato nuevo, pues Ngannou hace su título de peso pesado vacante, abandona la promoción y firma con PFL. Teniendo en cuenta con bon en la presa de la pelea contra de Fury, Ngannou avisa que su siguiente pelea también es que para den boxeo normal, esa brinca está ali kickboxing que tipo de pelea pero ela brinca su primeira pelea en boxeo contra Tyson Fury. Camina, ela tumba Tyson un viaje, pero Tyson vai que vitória toch é dia aí. Agora que está de ranquear número 10 ribe ranking de boxeo de WBC. Em parte de basquetebol, nós temos 10 planear para firma com Clippers depois de quebrar contrato com Pacers. É um jogador de basquetebol. Turco está indicar que Los Angeles Clippers também melhorar parte delante de na alineação, segundo fuente não. Daniel Theis está planear para firma com Clippers depois de abaixo de acordo com Indian Pacers para quebrar um contrato atual ayer. Passe forte semana passada, o Mordan estava a correr com Clippers. Estava tem interesse para agregar 10 depois com a perda e center veterano Mason cumprir para por lo menos 2 lunas com lesão na rodilla. Agora Turco está mostrar que o equipo há um desejo de aparecer em somente juega e temporada aqui, que Menteis está bem para firma com Clippers basquetebol. Essa de basquetebol. Uma informação também que nós temos aqui nanta de atleta keniano de Quênia, casado de atleta de Quênia, que o acordo assassinar está aparecendo em corte para assassinato. Vamos mirar o que está passando. Nós vamos aqui que nós casado de estreia de corredor de distância de Quênia, assassinar Agnes Tirop, aparecido em corte para tratamento de caso ayer tocante assassinato 2 anos passados quase imediatamente. Depois que o corte alaguede em liberdade baú de fiança. Ibrahim Rotic estava detenido depois de seu arresto na outubro 2021 depois do assassinato de Tyrop, quem sua culpa a que danhar com herida de hincar na sua casa na cidade de training de atletismo de Aitenkuta, que da na parte oeste de Quênia. Rotic, de 43 anos, que nega é acusação a que da detenido depois de perseguição dramática à noite lá com a polícia riba e dia depois que a descobrir culpa de Tyrop. O atleta de 25 anos estava tão estreia crescente de encorrimento e seu morto a tirar luz riba a pressão que o atleta não feminino de Quênia está confrontar, que nanta paga preço caro e maioria bia trágico para éxito nan espectacular de uma sociedade dominada por gente humble. Ayer muito humble
apresentado em corte para responsabilizar su mes. De parte de tennis também botin Bopana tá pondo recorde de idade de ATP Finals. Sabe que tá de tennis, nós temos Rohan Bopana de Índia a marcar história na ATP Finals, ora com na idade de 43 anos, ela vira é um jogador de mais idade que chega de ganhar um partido de torneio para finalizar a temporada. Ora com junto com Matthew Ebden a derrotar Ricky Hishikata e Jason Kubler de sucetan de 6-4 e 6-4 de vuelta regular ayer. Bopana y su compañero australiano ahorita 1-1 de fase de grupo y está ainda por clasificar para semifinal, dependiendo del resultado de un partido contra de Wesley Koolhof y Neil Skupski. Ya viernes ahora es un jugador de más edad anterior que llega de Ghana, un torneo estaba Daniel Nestor de Canadá, quien estaba en 42 años en 2014. Desde comienzo de año aquí, Bopana había el campeón de más edad en ATP Master 1000, ahora que él gana sección double de Indian Wells junto con Aiden. Se está de parte de tennis também record na award do Buta. Seguiu aqui com mais uns ting. Tem futebol na Kosovo também costa interessante. Nós seguimos banda na nos ting. Em futebol, vamos passar de parte de que passa com Max Verstappen. Seguro Max Verstappen que também está corredor de Fórmula 1, onde é campeão mundial no último ano, não? Seguro, não tem chamada? Sim, não tem chamada para de aire? Boa tarde, Reni, como vai? Bom, que novo? De novo, nós temos mini campeonato de bolas que está andando na terreno de golfe. Sim? Vai facilitar o esquema e assim que eu vou informar o povo. Bom. Que outro. Informar-me sobre o que você vai nós que também tem. A Vega não está? A Vega não começar a fazer semana passada bala. Roupa gente, roupa ambiente. Então, Vega nada de nível alto. Ok, então, que nós vamos fazer para o weekend aqui? O weekend aqui não tem exceção. Me está querendo tem mesmo calibre. Weekend que nós temos 3 dias, começando a água, vai com já viernes e já sábado. Já sábado. Então, 4 weekend não vai ter? Vai ter weekend por 7 horas da noite, a última vez está planeado para começar no Ebor. Aham, então eu está 4 times não vão participar de bolas. E tem par de vastas, tem cavalheiros, tem então, a ver, juvenil também vai vir ação para promover o torneio. Bom, que vai começar forte amanhã, já sábado, vai ter Wega nada tomar lugar na cancha de bolas. Na Golfens. Atrás de Joseph Golf Park. Ok. O resultado não, se você tomar meu número de telefone, eu do nada, vou pôr no tele agora aí. Mandei no 796 4054. 4054. Sei mesmo, tá, meu WhatsApp também, você manda aí para Jamie, tá, informação, custosamente nós lo compartilhamos com nossos oyentes. Well, bom, Reni, danke. Ok, bom, danke para a informação. Sei, tá, já tô nessa, tem bolas, tá começando a fazer, visitar a cancha de Golf French, aí atrás de Josie Bukout, vai bolas. Também, então, disfrutar de wega não. Seguro nós também, o resultado não depois para compartilhar com os oyentes também. Bem back cerca Max Verstappen. Veículo de Max Verstappen com look especial na Las Vegas. Max Verstappen é corredor de Fórmula 1. Até bisa assim que durante o fim de semana venidero está tomando lugar o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. Onde o veículo de Red Bull Racing lo luce color diferente. Já são Red Bull Racing a desvelar su RB de Fórmula 1 que lo luce color especial. Essa que tem auto que Max Verstappen anda corre com Sergio Pérez que está corre. Durante a carreira que está programada para correr tem hora de já domingo madrugada.
Ora de Boneiro, na Merca. Red Bull brinda e fanático de condutor ng Max Verstappen, Sergio Perez e oportunidade para escolher livery novo. Red Bull brinda uma oportunidade para criar algum desenho de color riba e RB19 e via processo de votação para escolher milhão desenho. Nanga recebeu total de 24,000 votos para o desenho criado por Lindsay Palmer de Inglaterra. Estava roupa difícil para escolher ganador, assim Christian Hummer a comentar. Me tá ansioso para mirar nos veículos na corre de Cayana de Las Vegas. O look especial aqui está inspirado riba e energia de emoção e iluminação de neon que está ressaltada na cidade de Las Vegas. O Grande Prêmio de Las Vegas está grande interrogativo para tour gente mirando que está para promover a história que essa aqui está toma lugar. Não tem nenhuma data anterior disponível para a equipe e Itur Costa começar a viernes com a carreira de prueba e aqui cada quem lo tem de adaptar e executar. Essa aqui é a penúltima carreira da temporada atual, com maneira já conhecida por 17 de outubro, Max Verstappen a coronar seu mês como campeão mundial. A luta atual está para de dois lugares entre o mexicano Sergio Pérez, que tem 258 pontos, e o britânico Lewis Hamilton, que tem 226 pontos. Essa é a carreira que também tem. Nós temos mais chamada também. Nós temos que bisabo também. Festa! Terra Corá e Buena Vista com vitória aí do futebol local. Essa está na Corsol, tem parte de FFK. Aí também, essa está com nós do Nabo. Nós temos chamada? Não, nós não temos chamada, nós seguimos. Tem um candidato de Wega para o que trata Simang de FIFA. Tem Wega de CONCACAF Nation League, está começando também. Tem Wega de UEFA, classificação para UEFA. Também tem Comebol, a Brasil também está na Colômbia, 8 horas da noite, eu está 8 horas da noite, eu está na Colômbia, na Barranquilla. Tem diferente wega, não só passa na candidato de wega para classificação, na Barranca de Kia. Da Barranca de Kia, assim não tá? Na português, é um parecido na português. Na português, como anda bisa? Tá na idioma. Então, na português, como anda bisa Barranca Chiqui? Barranquilla. Barranquilla. Então, maneira nós sabe, tem CONCACAF Nation League, Merca contra Trinidad para 10 horas da noite, Costa Rica contra Panamá. Tá começando 10 horas da noite. Botinha, nós mira St. Kitts and Nevis, essa aqui está em grupo A de Liga C. Também estão botinha, nós mira aqui. British Virgin Island contra Dominica, estão a 3 horas da tarde. St. Kitts contra St. Lucia, Chetor. St. Martin contra Guadalupe, Chetor. US Virgin Island de Aruba contra Aruba, também estão a Chetor. Essa é da Liga 6, Boneiro está guarda para topa Anguila já sabra. Não está topa Anguila. Nós vamos aqui mais tempo na Euro, classificação para Euro 2024. Botem Cyprus, hora aqui está a enfrentar a Espanha. Georgia está a enfrentar a Scotland, hora. Estônia está topa Áustria, também hora. Azerbaijão, Sweden, está topa honor. Botem Bulgária, está topa Hungria. Honor. Montenegro contra Lituânia, estão a quarto para quarter, Leicester, Portugal. Até Portugal lá, mas estão ver. Feliciano. Que mende, o primo estão a tá, eu me sata quais não estão o primo estão a quarto para quarter, Portugal contra Liechtenstein. Bósnia, Liechtenstein. Yeah. Essa está de parte alemã, parece idioma alemão, não? País está. Sim, país está aí, banda, não, sim. Luxemburgo. Não, Luxemburgo.
Sim, aqui tem na ok, Luxemburgo tá na boa idioma. Na boa idioma. Ok, bom. Contra Bósnia. Também tá uma botin Eslováquia contra Iceland. Essa aí tá ganhando que tem que tomar lugar em classificação para Euro 2024. Então nosso país de nossa área aqui diz na sei que tá Comebol. Tá tem ganhando classificação para Mundial 2026 que vai tomar lugar na América, Canadá e México. Bolívia vai enfrentar Peru a vetar Equador. Botin 6 horas Venezuela contra Equador. 8 horas Argentina contra Uruguay. Na 8 horas também batalha Colômbia contra Brasil. Brasil da visita na Colômbia. Então botin outro wega mitari 9 que estão na Chile. Paraguai está enfrentar Chile. Esse aí wega não que tem programa para simang de FIFA. Na inglês, não bisa FIFA Week. Semana de FIFA. Feliciano tá ari que dena que tu vai aqui. Que é Feliciano tá ari? Feliciano que botar ari? É complexo de inferioridade. De idioma lá, não? Você gusta. Assim como se fosse que tá de boa. Ai, Feliciano não vamos sério sim, Feliciano. Nós vamos fazer que coisa nós temos mais informação que para compartilhar com você que está dentro parte de nós mira só comunicado no seu que nós temos tempo nós está passando. Um saludo para Martínez aí na Corsol. Vou conhecer aí? Não, vou conhecer. Ela no seu nós temos outra informação que nós arranha, então não vai. Ok, se não tem, vamos lá, não vai. Nós temos de damas também, de Champions League de damas, nós para que nessa aqui também, de UEFA Champions League de damas, a minha botinha vai tomar lugar ayer não, foi dia 4 de novembro, sim, anteayer. Assim, a quando, Feliciano? A 16. A 16, anteayer vai que a tomar lugar. O botin com Barcelona, tem de muita moeda de Barcelona dal Benfica de Portugal. Benfica de Portugal, 5 para nada. Chamando de Barcelona, dá se juega. Eintracht Frankfurt, também ganha Rosengard. Essa aqui tem é muita dama não. Nós essa aqui também. Nós temos lá de Olympique Lyon. Tá ganha Slavia Prague. Mas se Slavia aqui mira Joy Santiago a baiban de Slavia né bia. Mira botra de Joy Santiago de ban Slavia Prague né de dama não. Sakuta eta coach dama não. Se me cheque goi. Não é para nada. Olimpia tá ganha Slavia Prague. Também nós temos Bayern Munich de dama não. Bayern Munich tá empatar 2-2 com Roma. Ajax Ajax aqui de damas ainda se juega. Ajax está perto na Caballero anda perto tu juega, pero Ajax está gana Paris Saint-Germain que score de 2 para nada da Champions League de damas na Europa. Tem outro Paris aqui. Esse aqui é Paris FC de dama está perto com BK Haken 2-1. Então Real Madrid está empatar com Chelsea. Assim na situação tá de futebol de damas também, caminho botim Barcelona tá em grupo A com 3 pontos na cabeça, empatar com Eintracht Frankfurt de 3, então botim tem outro grupo B, Olympique tá arriba com 3 pontos, Mescos com Brandt também tem 3 pontos, Ajax também tá arriba com 3 pontos em grupo C. Seguir para Roma com 1 ponto, Bayern Munich com 1 ponto, então com Paris Saint-Germain 0 ponto. Essa é a situação para o que está futebol de damas, que também está bastante interessante atualmente no mundo. Onde deporte também que está falando bastante gente. So não, era nossa lora band de esportal nem na complexo. Jorge Nicolás, você mira quantidade de muita tá trem folha, não se diz lora passe nada, e nada trem folha que me folha tem vida, folha quantidade de muita tá trem folha,
em preparação para começar que parte de folha aqui. Nós temos saco conta para que tio lota quando a metura sunan que tá ting tá participar conta que time nem não tá existir of na vai sonho moribundo. Não tem nada de parte de equipe não de voleibol que nós conhecemos de último tempo. Na vai quieto, pero aí a banda se nós mira que a federação em verdade traz par de open interessante para por balanta fole back na Bonaire. Nós mira também que tem programa de parte de In The Bond também que está trazendo maneira como vai usar terreno na praia, terreno de futebol na praia. Você está no terreno da queda? É terreno de futebol novo na praia? Caminho da Tabata Stadium? Sim, aí não. Dá traz cancha de fole de santo. Vamos né? Para mim, bisele na papiamento fole de santo, beach volleyball. Vamos né? Então, nós traz cancha e não, botem atletik, botem bande atletik, botem vel de futebol, então botem cancha de vôlei também de santo, então hoje nós temos que um programa como também que treine não de outro, você tu duro vai para eu sim. Tur no por vai para eu, tem luz na novo, vamos mirar, tá luz novo tem na cancha. Na pone pali luz na novo. Ele não está reclamando que luz não está... Futebol só não tem mais de um, mas tem atletismo também e tem vôlei também. Agora, que vamos seguir um programa de outro, que hora futebol, vamos começar, que hora futebol está treino, que hora vôlei está por treino, e que hora é muito, não por correr também. Tu três não vai para eu? Não. Passou vou imaginar agora uma folha que não bailar, não smash bala. Ato neto muito tá corre passa ribe bande atletica bala da dale tumba. Não por, ato neto não tão ano folha tem não tá treino futebol também para ribe. Nepo so e cancha tá nepo vai de pali gol parte para bom, não? Não tem um tiro direto ribe gol que tá passando na banda nem tá para cai dale não tumba não tem baki santo. Tem uma solução que coisa. Aí lá não escuta aí sua solução. Aí, botei mais de uma boa solução. Real entende, la que não se man sério sim. De como? Sobre o WAC, tanto abo como a mim, que sabe que trabalhar se o estadião, que tabira gancha para futebol, ou se que não tabira mais. Porque a mim sinti, o governo que aba, o futebol não está bem na mais. Abo está mais cerca de Candela. A mim que sa Rani, Kiko também sucede. Para sobra miso do. Awar do baixaina. Awar na buta santo meri pa boso do. É correto. Não dimiso de diferente ende mais. O a coopera, me quer saco buta me tava dando. Uma bala. May lantang ele kaba, malantang nga bala din siya. Então, me quer algo, não? Para sobra, estava tapabiaco sa junta que da também direitele, passou não que poner side north. Passou FIFA tá exigir para EFL tá side north. Tá quem papo é presidente de FFB? Abriv? Presidente de FFB, você quer me ser side north? Correto, sim. Então tem Rani, me tá tendo muita parte de pali luz. E também luz novo. E luz em, me que pede presidente ser justo com nós também. E pali luz não, tava a sair acaba for de 2 anos passar, para 3 anos passar, tawar nang ayega. Napide ko si yung contesta, Randy. E ora ko não contestar, mi palavra tem valor. Ok, bom. Bom, mas sarang. E pergunta é me te querer nós temos que na in the bond. So ta in the bond tem carregar que terreno na de bala. FFB não tem terreno de bala até no momento aqui, não tem um só contrato para manejar nenhum terreno de bala, tampouco. Então, me te querer para não saber onde pali luz não está para
nós temos que check in de bond com o governo, porta o governo novo que sinta, tipo vai coba, vai lá, saca aqui, que busca papel para o na onda, dentro a container para a luz, não tá botando. Nós temos tio Eddie, nós vamos escutar tio Eddie. Ganhei contato. Bom. Você não? Você quer que Ivi será o seu respeito. Ivi contato. Você quer que o respeito, papo. Papo, outra coisa, milhão de acontecer. Last week, o tem o programa, então, o presidente está, e vice-presidente, e vice-turende, o meu presidente, que papia. Jona Hasito pergunta. Ivi a Hasi e pergunta. Presidente a conteste completo a bater um pira em parte hoje. Vai, é assunto de los nota de man de presidente de FFB, é organização FFB, é organização madre que está atender com futebol, especificamente futebol, e tem certo esteticista que pode papel o terreno com que o coisa. Pero mais parte é parte do governo, com o departamento de caso que é de bom e outro departamento lá que coisa. Então, me te querer, me não sabe, já me te compreender que tem duele que está jovem, me também. Pero nota na ami, e me te querer nota na me tampouco, para ver que conosco lagi que para ter sunang, que está governar e sunang que está atender, com qualquer projeto, qualquer instância, está nada decidir. Nós dona não é poder livremente, de uma eleição livre e secreto, então nada decidir. Nós, se me quer tipo de informação, evite e tenho vai seca, coisa seca governo e lá governos pequenos. Então pode delegar outra instância, não pode atender que coisa em prática, então lá não vita ibi. Deus me quer que me se quede tranquilo que coisa e não me se cansa seu coração, para só cambiar nós como gente não pode cambiar nada. Me quer até assim. Ok. Bom, não tem nada concreto se para lo que se trata com esta de playa que me concreto publicamente que sale visa que o estadio não também queda de playa, nandi lo que informação angu tinta que le nota paz para den ciudad. Então me se busca outro caminho para botar e me acorda a palavra nanga cai tava se não tem outro estadio mientras tanto te sei me se queda, pero agora que é veld que não usa para treinar ribeje, então não sabe que também passa agora que tem governo novo, agora que o governo está sentar tem oposição, tem estudo aqui, mas tem membro do Conselho Insular 13 delante que não há nenhuma informação, nada na hora do bisana, não. Agora que oposição tem governo, oposição pode sacar fora, que também passa que veld de Kralendijk, stadion de Kralendijk, antes stadion de Kralendijk, então Kiko também passa com ele, Kiko tem que passar rondo de G. Coisa assim por visa. A mim também, me tem tique de arquiteto de minha mente, mas estudo tique de parte aí. Agora me mira, o terreno, se me este cambiar, viré, zuid-noord, é impossível para botar cancha de atlético rondo de Evel de Bala. É impossível que você botar hasta cancha de futebol de Santo também. Você não também tem espaço. Tá que tem que dar para arriba para bom, também você tem que ampliar, se você tem cancha de atlético olímpico, falta, segundo eu acho que está 6 banting, na de ronde terreno, e me vira, se me não terá 9 band, se porque se ele olímpico. Então, para criar esse baque de Santo, também uma forma olímpica, você tem certo espaço for de terreno de bala, para que é de folha também, que me está ópico, mas se tem de conta com ele. Se quer trazer véu de futebol para uma bala só dentro do centro da cidade, se você trazer estadion de futebol, sim, e nada. Cultura facilidade, você pode criar, hoje em dia, nosso papel é que você por mais deck, mais piso,
arriba, vou criar parqueerplaats bouw, parqueerplaats de 2 dek, vou criar oficina, vou criar negócio nang rondo de terreno de bala, vou criar oficina nang de governo, vou criar tu sorte de coisas se nós está pensa maneira outro país nang de desenvolvimento. Também tá assim que me vou por vai par de piso alto na Bonaire que se como está permite para vai ter 4 piso alto então se como botar bom gezaag hebben também se tá inana que pode tomar certa decisão é de bisabo se nossas coisas vai 5 mais arriba tanto a meter alto se como a altura de na Bonaire de 5 metros alto vai que men tem toda parte nem que vou criar basta coisa não. Awo si de mente ting kuta inamis de bing haven container haven pabuti container mas nós também mira ora que foi ora que na cabe baixa turbina na volta skeda nós cada mira container subir riba terreno aí então quizás nós aqui também passa quizás governo novo que é dependente só não mas começa a tomar contato com o deputado de deporte atual acaba sinta ora que nós tem contato com outro caba sua forma de tratar, nós temos mandar um mail para check que dia nós por aí no estúdio, nós gostosamente lo vai mandar e-mail também para a 4 fecha que nós por aí é deputado novo que está encarregado que parte de deporte e parte recreativo também, para nós ter no estúdio, para nós vamos conversar com ele, não diretamente que também passa com o estadião, pero mais bem riba sua visão para o deporte na Bonaire. So, agora que nós temos visa, nós temos inteiramente outro deputado, está de outro partido e então me te quero para promover com ele não vai escutar sua visão recreativa, sua visão de deporte também para o Bonaire, quizás pueblo lo dune su sostén, deportista não lo dune su sostén. Lo apoiar e parte aí visão nova de deporte of nós lo com o pueblo lo reaccionar e parte e seguro com também handle com a parte de nos deporte na tour junto com seu colega que tem parte de infraestrutura seguro que cancha na de deporte também te caia den que novo nós por verwacht né a meta verwacht foi hora que de ambuana cancha de zaalvoetbal, por ejemplo, al estilo profesional. No un style gewoon simpel cancha para train, pero más bien cancha al estilo profesional. A soportarme por interessado começar com zaalvoetbal back na Bonaire de uma maneira organizatória. Vamos nunca não, quizás por trás riba je, nós estamos com Leo, nós chega que parte aí, vamos esperar. Pronto, promete que acaba. Nós vai ter deputado de nosso programa para nós conversar com ele sobre sua visão para o deporte na Bonaire. Portanto, nós tínhamos nele amplo horário para a papia. Nós vai ter uma pergunta de nossos oyentes, nós que conta sua visão. Então, dentro de 2 settings que nós bem com ele, o retorno por assim pergunta. Para o que nós queremos até aqui não, amanhã também amigo tio editei para trazer notícia de deporte. Nós que desejar turno feliz à tarde. Corda vai o bolas, temos aqui bolas, me também vai lora o bolas. Van detrás de Josie Book Out Ballpark, temos aqui de bolas. Bota bom Feliciano? Não. Di como? Me também se já rid bam no disco shot aí. Sai por? Está druk bezig, sia Shari está druk bezig. Shari está druk bezig, verdade, tapi sa ita Feliciano teia we. Anto, koshona lora na velte bolas, ave tarde, tin wega, fe ave noche tin wega, lora wak wega, nosso topo outro bona, nos a intercambiar alguma palavra. Take rato. Ngalas,
abrir de já viernes para já domingo. Então, você bestel a comida na Suriname cerca malas, na número de telefone 792-1586. Não abrir for de tarde, de 2 de manhã, até 2 horas da tarde. Você passa na caia Cacique número 2, busca boa comida. Bestel é trempam, para cerca mala, up is up. Também nós tem Omira, tem, lá nós mira que Omira tem cabritos toba, colos toba, pasta Alfredo de galinha, pasta Alfredo de camarão. Essa aí tá Omira tem. Então, não tá abrindo a tarde também para oferecer diferentes pratos. Mira que um tremendo hamburguesa, não tem de com batata, com sem batata, com tudo sem pão, com tu sorte de galinha, com pork chop, lomito. Para que galinha com batata, pork chop com batata, essa aí tá na Omira, botar aí não. Que men vai Omira, vai buscar boa comida a dia. Off, den a tarde também não tá abrindo, for de cemitério, den hora da tarde, também botar aí, tudo na comida não quando oferecemos. Rocargo Logistic Services está especialista em verhuizing, tanto para paquetar e descargar. Rocargo su personal está atendendo carga de uma maneira personal e profissional. Tursiman container está ali garantizado por de Merca e Holanda, direto para Bonaire com tempo de trânsito mínimo. Agente na Merca está Amcar Freight e agente na Holanda está EFC International. Rocargo está trabo papel de doana rápido, atende pago de turbogasto de ABB, flete e transporte. Rocargo está brindando serviço completo com turgasto arriba factura, prático para a administração e 5 recore. Curo cargo, importavo carga está fácil e lie. Nanta situada na calle Indústria Ges 2, telefone 717-8922, e-mail info@rocargo.com. Peters Distribution Bonaire Supermarket. De Chaluna para Jabiana nanta abrir de 8h30 para 7h da noite. Já sábado também Peters está abrir de 8h30 para 5h da tarde. Se você comprar qualidade e também por maior, chama Ryan Miguel na 717-6446 e vou parar se vou bestelling, para se não vou chegar, vou pôr tumele e vai rapidamente de Peters. Chama Peters Distribution Bonaire na 717-6446. Max Sumter Stratenmaker, Caia Charles Bacon Bom 5. Chama Max na 772-48. Não pega quantidades, pero pega qualidade. Max Sumter, mas tushi kusuku. Chame na 772-48. Max Atrapa Abu de Jaluna para domingo. Bonaire Tires and Service Auto Part Center Bayfay de nosso amigo Gami. Porque compra tire para correr a caia de Bonaire, para o auto luxuoso, para o pick-up, para o truck e heavy equipment, tal Gami chamar na 520-4306. Bonaire Tire Service Auto Part Center Bayfay está situado na Caia Corona. Se você ter também chup para o tire, chama Gami livremente na 520-4306. Ex-Fiesta Box situada na Caia Nikita 5D. Está oferecendo todo tipo de decoração para todo tipo de festa, nascimento de anha, mudança, recebimento, primeira comunhão e também casamento e roupa cosmas. Chama Reira Maria na 795-4954 ou passa personalmente. Nanta abrir de Jaluna para Jabierna de 8h30 até 5h da tarde. O Mera está vendendo de mainta for de 7h30, pastete croquete, também Johnny Cake, pão com tuna, pão com salada e carcó, pão com salada, de tudo o que cuboque. Corda bom, parte tarde nanti é galinha com batata, e pork chop com batata, e lomito com batata, e também é duche hambúrguer. Chama Omiras na 780-2880. Omar tá aí com sorriso para servir, e também o Alan, Lupita, Alan e Rashida. Carlos Beach Bar. Se você vai sinta de Bahia e dar cocktail, passa livremente na Carlos Beach Bar. Carlos Beach Bar está servindo também tudo o que você quer. Vai livremente na Carlos Beach Bar e sinta desfrutar de Bahia de Bonaire. Ackerman Auto Supplies kunang Hyundai, Mitsubishi também Ford,
Mita recomendabo pasawak model ng nova ko acaba de llegar. No lubida ku Fort Rangers tambe ting e kaya domina. No papia mes ti e Fort Ranger on Bonaire. Po pasa botamire nechi pick-up aki Ranger. I Mitsubishi Clips ta unde auto ng mas elegante ora e pasa riba carretera nan di Bonaire. No papia mes ti e Santa Fe. Ti Hyundai paboketa ku fe. Elantra ta hopi model ting. E tukson nova riba mercado. Ture sakinan di unda Ackerman Auto Supplies. Nanta masya gusta. No queda sin visita Ackerman Auto Supplies. Napa Auto Parts tin tur pieza pa tur auto, spark plug, platina, condenser e punta de hasna. Tambe ta queda napa ora boti mester pieza pa auto ta na napa bo mester ta. Bo mester oil filter, full filter, water filter, air filter. Tura sakinang bota hayanang na napa Auto Parts. No lubida ku napa Auto Parts tin tire tambe na stock, nantin bateria, nanta traslang hidráulico e nanta representante de tremendo zeta ku llama Valvoline. Na unda botaya sakinang na napa Auto Parts. Loteria Pavo Real caminda sempre vai botar ganador. Loteria Pavo Real Rumang. Potim pensar de por suerte ave, mas a dia cruz tabou. Me te recomendavo ave Loteria Pavo Real. Posaco agora que vou por swipe também na tour cantor de Pavo Real. Tanto Rincón e Playa. Ties cantor de número Rons Bonaire. E que mesmo amabilidade, que é mesmo smaak, que mesmo amor nanta tatabo. Suerte pa ave na number de Loterias Pavo Real. E também Pump Station Rincón, pa popor tank tranquil, Pump Station Rincón gasolina, gasoil, bota de gas chiquito. Tura sakinanta nas Pump Station Rincón. No lubida também ku tinseta pa motor, tanque gasolina como de gasoil. Pump Station Rincón pa boteng super tranquil. Ta na Pump Station Rincón bo mesterta. Yamanang na 717-6366. Fábrica de Bloque Valentina. Bloque pa bloque, tur bloque ta bloque. Bloque 4, bloque 6, bloque 8. Nossa papia de fábrica Bloque Valentina. Cabecilla papilado, banque betão, mesa de betão, balustrada, tudo isso aqui de fábrica de Bloque Valentina. Tem Clementina, tem Martina, Paulino, pero cuidado, para não brua, perde placa. Passou, é que tá bem de bloque, é de pay. Valentina, pay de bloque. Punta Blanco Chicken Farm. É o webo de mais tierno, mais tushi do mundo, tá é o webo que botar a comprar na Punta Blanco Chicken Farm. Muita de escola lagasa, o webo de winta tushi. Pero mais que claro, se é de Punta Blanco Chicken Farm. Kiter, patur heavy equipment aqui na Bonaire, vamos estar na Kiter. Vamos ter de loader, vamos ter de bobcat, vamos ter de excavator, vamos ter de dump truck. Tudo isso aqui está na Kiter. Não tem porta e ventana de alumínio também em stock. De mais grande aqui na Bonaire. Porta e ventana de alumínio está na Kiter, vamos ter tá. Kiter Rumang, na Kaya Corona, pegar com Tungfang Store. Nanta guardabo. Tungfang Store, vamos ter algo para bobistinete. Me te recomendavo Tungfang Store. Vamos ter de perfume, Tungfang Store. Vamos ter de cospa assim para bocas bonita, Tungfang Store. Mas que claro, não olvidar que Tungfang Store tem paia também. Não tem jeans, não tem blusa, não tem também turcos que bota pensa de tremendo negócio. Mester tem, bota aí na Tungfang Store. Não tem machine de cose. Oh, mas a roupa cos mes. Não tem na Tungfang Store. Cerca Lisa Bomester tá. Flamingo Party Rentals. Flamingo Party Rentals pa bustul ng mesa, panha de mesa, tent, 7 days, tayo, pastek grill. Turcos, bota anya pa na Flamingo Party Rentals. Pa casa 2-3 bia, kosno abay bong. Botin pensa di casa atrobe, Flamingo Party Rentals. Divorcio adala din. Boker invita gente nang bintuman nota de divorcio. Flamingo Party Rentals. Botin yu tabay asinang primera Santa Comunión. Flamingo Party Rentals. Abo abira Abraham, ami abira Sara, Flamingo Party Rentals. Patura sakinang, llama libremente Roxanne, Shahaira y Germany. Flamingo Party Rentals. Criabon, patur comida pa bestia, cacho pushi, cabay, cabrito, carne, vaca, toro, y también anten comida pa gans, pato, pawis, tur na Criabon. No olvida, nanta queda camina ya tobacco, y Criabon ten hopi comida pa bestia, o acaba de llegar na Criabon.
Constant BV de nos amiguita Liseta, junto com Patung Zaragoza. Vamos ter de WC bom, WC que nota gasta hopi água. Bita recomendável o WC não que nanta vende na Constant BV. O WC su sistema que nanta tra aero vacuum. Ora bo flush eta hala e sushi bai kune. Teki água tá baixa, esse aí tá pone que bota gasta menos água. No lubida, que nanting e veneno que nanta mata tur onkruid também. Constant BV e vou por swipe também na Constant BV. Llama Liseta livremente. Malas catering Surinamse eten. Ai malas, de lekkere pizza, die bami, die roti. Oh, god zeg. Oh, housie moxie. Ai, douche me sombu na onda, na malas Surinamse etens ja. Bitardi justos nanta quinsa, bo poriama tambe e orda bobami, nasi e tambe boroti. Cabrito na forno, nantin tambe galinha na forno. Gestoofde gip. Llama malas na 782-586. Llama malas, Surinamse eten. Forte ja bierna, ja sabra e ja domingo. Malas catering. Union Mini Market a receber fruta e verdura fresco ayer. Minha passa a tarde mira aqui. Quantidade de fruta e verdura fresco acaba de chegar na Union Mini Market cerca Patrícia. Vamos ter de cru na caia emergenciana que está servindo roupa bonita para pôr com fruta e verdura não fresco. Patia, mango, melão, na a receber também anasa. E mandarina no papia mes, roupa duche sua. Union Mini Market. Vou chamar Patrícia na 717-2278. Union Mini Market. Bonera Grill de nosso amigo Mike. Bomesa, vou quer comer duche, vou quer comer sabroso. Mira aqui, tá cansa de comer pão de hora não de tarde. Vou quer comer bom lomito, bom pork chop. Vou me recomendável para cerca nosso amigo Mike. Mike tá tremendo dentro sua comida não. Mas já duche mês, e tá cozinhando tudo o que bota desejar. Vou passar livremente cerca Mike. E tá vendendo nem de hora não de tarde. Takaya Betico Cruz, e não botaya Mike Usugaroshi para trempang den hora nan de tarde. Clapa sirvivo. Mike, saludo pabo. Mr. Sweeper de nosso amigo Jerry France. Bomesa, botem maneira bo clico ta ole malu. E ta ole louco ta bisa che, sakami wayami. Miko elo aki ombu. Conta yu, olo malu di bestia putri carne. Laga Mr. Sweeper dale laba pabo. Limpi. Mira aqui, Mr. Sweeper ta dale laba. Este olor duche, maneira olor de perfume. Tapeamento de terreno também. Mr. Zipper tapeia tudo terreno não que tem aqui na Bonaire. Que tem cat salão. Mr. Zipper tá dale nete para ambevabo. Mr. Zipper tá limpia casa, hotel, apartamento, turcos. Llama Jerry livremente. Mr. Zipper vai atender. Pastete and More de nosso amigo Egon Manuel. Porque cana mainta para peso, pode passar livremente seca. Egon Manuel na Pastete Amor a canto de água. Seca Egon bota anyabo ku justan de lamonchi, justan de tamareng. E também bota anyabo ku todo tipo de pastete. Passa livremente for de 5 horas of seca Egon Manuel a na canto de a playa. Egon. Silfam Cargo and Services. Bota viniendo Bonaire pa Viva, llama Gerald Silveri na 701-3322. Gerald Silveri te pa servivo 13 container te Bonaire ku turbo constant de cas. Também Gerald Silveri te ayudavo pa tudo lo que cuboque de carga for de container aqui na Bonaire. Gerald Silveri su Bobcat e su pick-up plan te pa ayudavo. Llama livremente Silfam Cargo and Service. Gerald te pa servivo. Pastete and More, pastete. Turma inta bom trempang, dalbo desayuno inang, eta bom, hopi bom, eta come bom. De truck, malicom, colo verde, tem em milhão variação de pastete. E Johnny Cake não consegue de preparar em momento em Bodyland. Não tá ali, bra, vrum, vrum, papier. Bra, vrum, vrum, toda lá. Pastete cosnobi, tem carne ham queijo. Pastete carco, pastete pisca, Johnny Cake seafood, Johnny Cake carco, Johnny Cake roquas. Não tá ali, bra, vrum, vrum, papier. Bra, vrum, vrum, toda lá. Abri di già luna pa viernes, for di 4 passati 6 di mainta, che cu 10 di mainta. Cu tremendo pastete nan, e Johnny Cake nan. I riba già sabra, abri for di mitari 8 di mainta. I riba turgia viernes, abri for di 6 di tardi, te 10 di noci. Cu gyros, shawarma e satè di shrimp. Numero di telefono 795-2899. Ya usa, sa Pastete and More. Não tá ali, bra, vrum, vrum.
Black Friday na Bonaire Superstore tá on. Papel de Bonaire pa grande e hasta young. Loco, 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 nanta rei de descuento. Turbo deseo na de compras 100%. Black Friday, day. Bonaire Superstore, te rei de descuento. Black Friday, day. Na Bonaire Superstore, bota sali contento. Black Friday di Bonaire Superstore, dia 24 de novembro de 2023. 5h30 até 8h da noite. Special, riba, airco, televisão, stove, paia, sapato, cortina e roupa mais. Quase tudo custa 15% riba de. Passa Bonaire Superstore, camina bom de só lugar, bota raia, muito mais sopa custo. Friday, day. Na Bonaire Superstore, bota sali contento. Black Friday, day. Ahora consulta online grátis, pues no te interesa, para check na hora, 100%, luego tiene bom resultado, maneira, limpieza na mão, suerte de amor, corre com a luz envidia, nós te quiba todo tipo de trabalho diabólico, 24 horas, luego por mira el resultado, Dr. Sarai, e te na costa, Bonaire, Aruba, Holanda, St. Maarten. E há 2 lunas que estava também, casi como te viste, não, quando te mira resultado, pero pouco, pero seguro a dar resultado. E anche a doutora Sarai estava atrás com neta magnífico, hace um trabalho maravilhoso, a mim me casar, mi papi, mi duche, mi amor de minha vida back cerca de mim, de mi braço, roupa feliz, contento, agradecido me estar na doutora Sarai e com sua angelang. Ku ayudami asina bom, kumi agana 10,000 florin, na número, kumi porasi, tudo qual não kumi tem necessidade de as. Kumi amas, opidanki, na Sarai e sua angela. Patrasita com Dr. Sarai na Bonaire, llama 786-0959. Me tá repetir, 786-0959. De 6 até 30 de novembro, vou por passar Angua contra Corona, sem cita de barrio. Para mais informação tocante horário e o lugar para passar Angua, vá na www.bonairegov.com. Bota dormir na cama e não por sali para passar Angua contra Corona? Llama o número grátis 0800 para trazer cita para passar Angua na casa. Esse aqui é mensagem do Departamento de Salubridade Pública. Disdalbo Smile, está fácil, seguro e automático. Hora de pagar, por swipe a meta safe, tá chepe. Caminda, swipe, no tem no de cash, o chepe. Chip of swipe, Disdalbo Smile. The MCB. Mantene Bonaire limpi, mantene nos isla limpi. E poi di sushi chi se li bonti di dominar. Esta se su partita sushi lentil. Amo asitivo, solo per tu sushi como team. 90 opinas de mi sushi. É boniteza de Bonaire, da sua limpeza. Cuida meio ambiente e também natureza. Onde importa se bota grande ou chiqui. Eu sim reusa e também reciclar. Agora olha se vos tira sushi, vem com sushi. Juntos da tene Bonaire limpi, limpi, limpi. No está por nada
a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otro poquita, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, boa tarde. Bom menino, de outra edição em Traz Notícia para ver já WIPS 16 de novembro. Já we nos passa mitar de luna Jesus na caminha para nos acabar com a 2023 também com aqui 46 dias nós está claro com ele. Nós está tirando coisas boas fora, corda coisas tão bom, luvida coisas tão robes, usa não se para nós sim para sua 2024. De nossa edição já nós temos como invitado Fundação Academia Papiamento, o Elsmarie como presidente, mas também com seu invitado, que tem seca nós na Bonaire, que também dá algum charla amanhã noite. Amanhã noite. Arriba inteiro desenvolvimento que já há anos a Fundação Abinta brinca pe este reconhecimento de papiamento como idioma minoritário e como tal, com todas as consequências que também conhece. Boa tarde, Bastian van der Velde, da Secami, nota desconhecida, vi biacaba. Boa tarde, Bastian. Danke. Ainda no papiamento, nós também papiamento holandês, Cubo, mas Elsmarie tem também lá se pida na papiamento. Welkom op Bonaire. Dank u wel. We gaan er een mooi gesprek van maken, hoop ik. We gaan een mooi gesprek van maken, zeker doen. En het verdrag is niet uit de lucht komen vallen. Wat jullie nu bezig zijn, is niet uit de lucht komen vallen. Het heeft een historie, een kleine geschiedenis. Het is ergens begonnen. Kun je daar ons een beetje inzicht in geven? Ja, eigenlijk aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waren de staten in Europa die wouden in ieder geval op cultureel en mensenrechtengebied gaan samenwerken. Toen hebben ze de Raad van Europa opgericht. Dat is dus niet de Europese Unie, maar dat is een veel grotere groep landen van 47 landen die gezamenlijk een heleboel internationale verdragen hebben gemaakt over mensenrechten, over democratie, over goed bestuur. En vanaf het begin wouden ze eigenlijk iets voor minderheden doen, maar er was een grote angst voor minderheden ook meteen. Men wou wel individuele mensen het recht geven op mensenrechten, het recht om ook misschien zich te uiten, maar ze kwamen er snel een groep mensen ten eerste die rechten geven, daar waren ze bang voor. En ten tweede, hoe ga je bepalen wie nou lid is van die minderheid of zo? Dat hadden ze natuurlijk net ook uit de periode ervoor meegemaakt, dat je niet als staat moet gaan aanwijzen, jij hebt die rechten of juist niet die rechten. Dus dat heeft eigenlijk heel lang geduurd, tot de jaren 90. En toen is er uiteindelijk het kaderverdrag voor nationale minderheden gekomen. Dat is een verdrag wat aangeeft eigenlijk waar de staat zou moeten opletten als ze wetgeving maken en iets doen met de minderheden die in het land wonen. Een heel breed verdrag eigenlijk. Een heel breed verdrag. Niet gericht op taal in ieder geval. Het gaat om taal, cultuur, religie, in de meest brede zin van het woord. Okay. En taal is natuurlijk, om te bepalen wie een minderheid kan zijn, het meest neutrale, herkenbare iets. Ja. Daar kan je zeggen van, je spreekt die taal thuis, je bent ermee opgegroeid, je bidt in die taal, je maakt lol in die taal. Je huilt in die taal, je maakt verdriet in die taal. Je droomt erin. Dus al die dingen. Maar dat is ook weer niet iets dat we gaan kijken van, hey, wie is jouw vader of wat. Nee, het is iets op zichzelf staand. Dus toen hebben ze aan de ene kant bijvoorbeeld in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens gezegd van, als verdachte moet je altijd in je eigen taal je rechten te horen krijgen. Dat is een heel duidelijke, strikte regel. In het handvest voor regionale minderheidstalen hebben ze aan de overheid zelf overgelaten. Die mogen voor minderheidstalen bepalen, we willen deze of die bescherming geven. En die Framework Convention die heeft juist hele open normen, waar gezegd wordt, let op dat je nationale minderheid bijvoorbeeld deel kan nemen aan het politieke debat. Dat het deel kan nemen aan verkiezingen. En als dat niet uit zichzelf gaat,
creëer daarvoor dan extra middelen. Mogelijkheden, ja. Nou, mogelijkheden, laten we zeggen. Geen moeilijkheden. Nee, mogelijkheden, oké. Maar betekent dat bijvoorbeeld, als je dus dat ene stuk neemt van laat ze meedoen in een eigen manier van optreden, een eigen taal, of moet je zeg maar zorgen dat ze begrijpen wat er gebeurt in het land? Ze moeten, niet moeten, maar ze horen deel te zijn van het land. Ze moeten zich zo met toch dat grote land kunnen vereenzelvigen, omdat ze zich daarin thuis voelen, dat ze mee gaan doen in die verkiezingen. Dat ze ook hun eigen taal kunnen leren op school. Dat ook ze hun eigen geschiedenis en cultuur op school op een hoog niveau krijgen. Maar ook dat de rest van het land op de hoogte wordt gebracht bij het onderwijs van die eigen cultuur en taal. Okay. Dus het is niet een eenrichting iets. Het is iets waar van twee kanten wat moet komen en waar dus ook het onderwijsstelsel in Nederland aangepast zal moeten worden. Eén vraag die mij meteen intrigeert. Bestond die vrees uit het erkennen of bestond de vrees uit dat zo'n minderheidsgroep zich kon uitgroeien tot de zaakjes meerderheid in het land? Is dat daar gegaan? Ik denk eerder dat er altijd de vrees was dat zo'n minderheid binnen zichzelf zo sterk wordt dat hij zegt op een bepaald moment: ik wil nu autonoom zijn. Oh, dat ze een eigen staat in eigen staat kunnen richten. En dat ze dat soort ideeën kunnen ontwikkelen. Niet natuurlijk wouden bevorderen. Ja, ik snap het. Dus daar zag je de vrees. Want die vrees bestaat nog steeds voor minderheden in Europa. Nou, daarom hebben ze het nu op een soort van gekunstelde manier proberen op te lossen door te zeggen: we geven individuele mensen rechten. Maar, en dat zeggen ze dan de hele tijd als een mantra erbij, we geven geen groepsrechten. Okay. Maar uiteindelijk moet je om taalrechten uitoefenen. Kan ik niet in mijn eentje gaan doen. Nee, precies. Dan wordt het een groep. Dan wordt het toch snel een groep. En zo is het escuchar, una bastante descobrir lucha aqui. Sim. Lucha, sim. Assim, na primeiro lugar, boa tarde, danke pela oportunidade noite. Assim, voor die 2005, voor primeiro 10 dias, já acaba baseando que com a airline internacional a começar a dentro de sua cabeça, mas pero tá existir lei de direito humano. E isla na kita by Kaiboje, por sobre Holanda a ratificar tratado nan e não te conta para fris. Pues eu iria começar a buscar contato com Marta Dijkhoff, com Ruben Severina, com Torres Seinan, pues ja, está sentado na Holanda e nan é beste de um grupo para canapé. Anto assim é coisa começar com agora é tá contando com junto com Jopi Abraham na sinta traha nome de motie na traha motion qua bij Eilandstraat traba aina ta de antia bij Eilandstraat kuja bij agora pero governo holandês no hastre ela lá que qualquer parasina que agora tabata existir desde dias tá existir dois níveis de direito a falta de direito. Que na Holanda sim tem direito humano, Antoriba e Isla não best não tem direito humano, para sobre que a regra não e lei não estava ta quadra para não tá conta para não. Anto yaku ta tem emoção e yaku como grupo de enfoque que tem interesse tem cos e fundação não também por bate na porta de como chama Europees Conselho de Europa. Então assim a Academia Pavimento explica a que da cana na beisa ka conta para com emoção aqui não com governo na manda para bolso e adora hope de 5 anos. Adora de 5 anos com a Woki nós pabisa vamos esperar que o prometo de fim aia, se não começamento de aia, que Conselho de Europa por aia carta de governo Holanda pabisa que
Pavimento adrenta den Carta Europeo pa idioma ng di minoria y regional. Wat was volgens jou de grootste hobbel nadat dus 10-10-10 deze 3 eilanden deel gingen uitmaken van het staatsbestel van Nederland? Was dat een juridische hobbel? Was dat een emotionele hobbel? Bereidwilligheid. Het was dat de Academia Papiamento en Splica hebben samen met mij een hele gekke weg gebruikt. Het Europees Handvest voor regionale minderheidstalen en het kaderverdrag hebben een expertcomité. De Nederlandse staat moet elke 5 jaar daaraan rapporteren wat ze doen. En wat hebben wij gedaan? Als NGO hebben we ons aangemeld bij die experts en gezegd: de volgende keer dat jullie naar Nederland komen, willen we ons verhaal vertellen. Oké. Daar zaten dus mensen uit Zwitserland, uit Azerbeidzjan, uit... Van overal. En die moesten we vertellen. Er ligt daar in de Cariben een klein eilandje. Er is een staatskundige hervorming geweest. Wij vinden het totaal onacceptabel dat je die 2 soorten mensenrechten in 1 land hebt. In het Koninkrijk kan je misschien nog wat verschillen hebben, maar binnen Nederland, om het zo te zeggen, die Haagse Eerste en Tweede Kamer, moet er 1 niveau van mensenrechten zijn. Dat hebben we ze uitgelegd. De eerste keer zeiden ze ook van: ja, maar kunt u die taal laten horen? Want dat hebben we nooit gehoord. En dus de eerste keer hebben ze daar nog een beetje de kat uit de boom gekeken. Hebben ze de Nederlandse regering de opdracht gegeven van: nou, legt u ons over 5 jaar uit. Waarom niet? Waarom niet? Wat hier aan de hand is. En dat waren natuurlijk hele lange tijden waar we heel weinig konden doen. Want we kwamen er toch wel achter dat via de Haagse politiek het heel lastig was om de zaak. Dat is, daarom blijf ik erop. Is het bij misschien dan de vraag moeten herformuleren. Was bij Den Haag een juridische hobbel of een onwilligheid? Wat ik probeer uit te leggen. Bonaire was deel gaan vormen van het staatsbestel, was nog niet geïntegreerd in Nederland. Dan ze zeggen van: luister, er is geen sprake van integratie hier. Jullie gebruiken ons staatsbestel wel, maar jullie zijn geen deel van ons in de zin van integratie. Want dat jullie helemaal opgenomen zijn met dezelfde rechten en plichten. Jullie hebben subsidiariteitsbeginsel, jullie hebben jullie eigen wolbes, jullie hebben jullie eigen... Is dat de hobbel geweest om te overwinnen? De hobbel is geweest dat er binnen dat Koninkrijk en zeker binnen dat Nederland geen goede uitgangspunt met betrekking tot die mensenrechten staat. Dat de Raad van State toen die gekke lijst waarop bepaalde verdragen niet van toepassing werden verklaard, niet heeft gezegd: hier worden burgers iets ernstig tekort gedaan. Okay. In de Tweede Kamer heeft 1 of 2 fracties hebben de zaak aan de orde proberen te stellen tijdens die discussies over de wolbes. En daar werd er gevraagd van: geachte staatssecretaris, bent u op de hoogte van het bestuurscollege en de Eilandsraad van Bonaire, die willen dat het verdrag van toepassing is? En dan kwam er een antwoord: ik geloof dat ik ooit eens zo een brief heb binnengekregen. En dat was de seriositeit waarmee er werd omgegaan. Ja. En dat was natuurlijk niet alleen heel betreurend, maar dat valt dus perfect in de hele reeks van... Dus ze hebben ook niet kunnen argumenteren? Dat hebben ze geen eens gedaan. Ze hebben gewoon gezegd: wij hebben gelijk. Oh. Alleen is het probleem dat als je hebt gezegd natuurlijk dat in het hele Koninkrijk op grond van het statuut de mensenrechten op een gelijk niveau beschermd moeten zijn, dat je op grond van de grondwet misschien uitzonderingen mag maken voor de BES-eilanden, maar dat het dan moet gaan om heel specifieke dingen van de verre afstand. Precies, economische motieven. Een aantal dingen, dat is zeker niet dat taalgebruik. Het waren niet objectieve argumenten. Maar ook internationaal is Nederland de afgelopen 15 jaar op een heleboel verschillende niveaus fout gegaan. Aangevallen op het feit dat ze dus dat 2-sporenbeleid hebben ingesteld. Alleen moet je het daarna zien te verwezenlijken. Van recht hebben is iets anders dan recht verwezenlijken. En we zijn er dus heel erg door gesteund door die experts van die twee instrumenten. Maar ook die hadden het er heel erg moeilijk mee. Die zeiden op een bepaald moment ook: we komen niet door die staatkundige argumenten. Kunt u niet gewoon zeggen
dat papiaments al eeuwen ook in Nederland wordt gesproken. En toen sprongen eigenlijk ikzelf en Ruben Severina en Lydia sprongen op. Die zeiden, ja, natuurlijk, we hebben die mooie brieven die uit 1780 die zijn teruggevonden. Als we die het uitgangspunt nemen waar iemand uit de Antillen naar Rotterdam schrijft in het papiament een soort van liefdesgedicht voor dat kind. En dan gaan we daarna kijken in de 19e eeuw naar alle studenten die uit Curaçao naar Nederland kwamen. Natuurlijk de hele verhalen over de Tweede Wereldoorlog, waar het papiament zelfs een soort van geheimtaal was in bepaalde verzetsgroepen. Dan heb je een doorlopend verhaal. En toen zeiden ze, maar dat is veel gemakkelijker voor ons. Het is niet alleen op Bonaire een minderheidstaal. Het is ook gewoon een minderheidstaal in Nederland, historisch al een aantal eeuwen. Dus waren we ouder dan andere minderheidstalen? Bijvoorbeeld de Zigeunerstalen en de Roemeense talen? Nee, kijk, het Fries is een taal die nog die was ouder als het Nederlands zelf. Limburgs? Het Limburgs is ook... Limburgs is heel later dan aangesloten bij Nederland. Dat ook. Daar heb je ook nog een heleboel. Dat is heel goed, hè? Ja. Waar generatie... Weet jij dat? Dat wij ouder zijn, dat heeft Will Johnson tegen de Nederlandse regering gezegd. Maar luister, Dimme, we zijn langer bij jullie dan Limburg. Oh ja? Ja. Dat is een heel frappant iets. Ja. Maar goed, maar dat soort vergelijkingen, die helpen ook? Die waren voor dan, zeker de niet-juristen binnen die experts, was dat een veel gemakkelijker verhaal om te verkopen. Te zeggen van, nou, als we er eerst van uitgaan dat het in Nederland een minderheidstaal is, dan kunnen we daarna het verhaal doortrekken naar Bonaire. Okay. En dat hebben we zelfs nog gisteren gezien, dat het College voor de Rechten van de Mens gisteren heeft gezegd van, op het terrein van internationale verdragen is het Koninkrijk totaal afwezig, terwijl het Koninkrijk is wat die verdragen ondertekent. Is nog steeds, dat erkennen ze, want de Verenigde Naties heeft daar een probleem mee. De Verenigde Naties, is het nou de Koninkrijk of is het Nederland? Ja, en ook nu gisteren heeft weer, dat waren vanochtend de persberichten, het College van de Rechten van de Mens gezegd, als het Koninkrijk is dat de verdragen ondertekent, dan dient het Koninkrijk verantwoording af te leggen. Prima. EPD, Osanta met dat ding, explica, natuurlijk, Osan companhia, dat was gewoon zo. Pap mostra Holanda tem em papimento dat hopi tempo eta wordo papiano solamente ribeista na a boa aqui pero também na Holanda. Sim, tá junto gente caminha aqui a wordo cana anto ora ku bastante ta papia ora aqui di ku ora ku grupo de expertos na puntra tocante di papiamento anto na Holanda kuna como se traha ja para nós estava tá conhecida a carta de 17 hoeveel was die brief? 80 die is ook heel duur dat schip zo heel duur dat schip je vrij sim é muito bem que vrij sim então poder trazer missa sim anto pues essa carta dava tá conhecia anto Bastiana usa essa aí como base para argumentar que o pavimento está em Holanda para a acaba, então a maneira de vista também durante a Segunda Guerra Mundial entre o grupo de resistência, grupo de Ecurie, com Jonker, o grupo naí que estava usa idioma como idioma secreto. Correto, estava a usar pavimento como idioma secreto durante na reunião na Ribacaia, etc. Pues sim, junto com explica nossa cana gente é trajectoria aqui. Oké, dan heb ik een heel algemene vraag voordat we het komen tot waar we zijn voor mijn beeldvorming. Die hele streven binnen dit hele Europa, had het ook iets te maken met financiering van het handhaven of het promoten van zo'n minderheidstalen? Ja, er zullen uiteindelijk op een aantal terreinen zeker financiën vrijgemaakt moeten worden. Door de staat? Door de staat.
Of dat een struikenblok is, of dat een van de redenen is dat zij het zo lang hebben uitgerekt, dat weten we niet. Nee, maar het geeft bij mij meer in zijn algemeenheid. Voordat over het papierment. Het papierment komt ook nog even. Maar daarvoor, is daar moeite mee gemaakt? Ik doe maar een dwarsstraatje om het Fries te erkennen. Ik weet niet hoeveel meer erkend worden in Europa. Geeft nog een andere taal die erkend wordt in Nederland? Is het alleen het Fries? In Nederland heb je hebt 2 niveaus van erkenning van talen. Dus het Fries is onder, wat ze dan zeggen, deel 3 heel breed erkend. Okay. Dat de Nederlandse staat mogelijk moet maken dat je het Fries in de rechtszaal kan gebruiken. Precies. Dat je het in de overheid kan gebruiken. En dan zijn er een soort van lichter regime voor het Limburgs, voor het Neder-Saxisch, en voor het Jiddisch en voor het Roma-talen. En andere landen in Nederland en Europa? Andere landen in Europa. In Spanje heb je een aantal regionale talen als het Catalaans wat erkend is, maar ook bepaalde Berber en islamitische talen. Op de kleine eilandjes daar voor de kust. En daar gelden dezelfde regels voor? In die zin van de rechtspraak? En... Ja, dat is dus het spannende van het Europees Handvest. Dat het dan per beleidsterrein 4 verschillende niveaus geeft. Zodat je in Duitsland heb je bijvoorbeeld het Saterfries. Dat spreken 12.000 mensen. Of 1200 mensen zelfs. En daar kan je dus minder regelingen voor maken dan voor een taal als het Fries in Nederland, wat door 500.000 mensen wordt gesproken. En dat heeft dus dat handvest heel afgewogen proberen te regelen. Dan houden we daarmee op met het onderwerp, want het gecompliceerd voor de luisteraars. Maar ondertussen is het gevecht doorgegaan. Wat ik begrepen had van jullie, jouzelf en soms Roelving hier was, heel veel Raad van Europa die zegt van nee, dan luister, je kunt niet meer eromheen. Ja. Je moet het erkennen. Maar ik dacht dat meneer Plasterk nog voet bij stuk hield en die wilde er niet ingaan. Het gaat niet om Plasterk, het gaat om de regering. Hoe overbruggen jullie dat? Nou, zoals er nu op dit moment van vorige maand het heet dan aanbeveling ligt van de Raad van Ministers van de Raad van Europa. Dat is gewoon een echt hele ernstige berisping, waarin ze ten eerste zeggen, we hebben de Nederlandse regering 5 jaar geleden gevraagd om contact op te nemen met de Papiamentu-sprekers op Bonaire. Die mensen zijn hier en we stellen vast dat u nog ineens een telefoon heeft gepakt. Dat weet Eerste klap. Tweede is, oorvijg. Wat ze hebben gezegd, jullie beschermen de Friezen als nationale minderheid. We hebben het idee dat de Papiamentu-sprekers aan dezelfde criteria van het spreken van een eigen taal voldoen. Het is discriminatie als jullie de Friezen wel die rechten geven, maar de Papiamentu-sprekers niet. En het derde wat ze hebben gezegd, we gaan ervan uit dat de volgende keer dat jullie rapporteren over 5 jaar, jullie een rapport indienen waar je stap voor stap aangeeft op alle criteria die de framework, het kaderverdrag geeft, wat jullie daadwerkelijk hebben gedaan om die minderheid te behouden, maar ook nog sterker te maken intern. Want een minderheid is toch ook heel vaak een achtergestelde groep. Identificeer dus waar de achterstelling zich voordoet en zorg dat daar beleid voor is om dat... Dus er wordt geen nee geaccepteerd meer bij de Raad van Europa? Ik stel een beetje plaats in, zo werkt het niet diplomatisch, maar... Ik ga ervan uit dat er geen nee wordt geaccepteerd. Daar is, laten we zeggen, ook de uitspraak heel duidelijk. Heel helder in? Ja. Oké. Dan is het aan ons, of is het aan Nederland om aan te geven, want als je de criteria noemt, waar de achterstelling ligt? Het is uiteindelijk, wat ik net zei, dat Koninkrijk wat moet rapporteren. Ja, natuurlijk. Dat is de Nederlandse regering. Maar wij hebben nu ook met het bestuurscollege gesproken en gezegd, de Nederlandse regering wordt opgedragen om met jullie een dialoog te starten. Precies. Misschien is het goed om zelf ook nog eens na te vragen en niet nu de zaak. Dus ik denk dat het uiteindelijk een tweekanten beleid wordt. En Nederland kan het ook niet alleen. Nee, ze hebben het bestuurscollege nodig, want al die invulling van wat we nou willen gaan doen
Prima. Snap ik. Dat is mijn instap naar haar toe. Want dat is hun beleid hier. Conosce qui? O non si capisce che non scrivo? Sì. Als je enseñanza dos idiomas, of als je boekje, of whatever. Kijk dat dus. Ik zeg het even in Nederlands, dat jij ook kan bijvullen, Bastiaan. Ik zou het trieste van het hele verhaal noemen. Het handvest, die zal hopelijk voor eind van het jaar, misschien begin van het jaar bekrachtigd worden. Maar we weten niet wat bekrachtigd gaat worden. Het is namelijk zo dat er zijn 35 artikelen, 35 articolo, como mestera reconocer, mestera escoger, maar manco un menu. Dat un menu, dus Nami dosi dan. Dat is mooi toen 30. Ting cabeça, ting 4 en 4 of 5 hoofden, no? Ting educação, ting media, ting rechtspraak. Ting rechtspraak, ting veiligheid of zo. Maar ook media nog. Media zegt hij, media, educatie, rechtspraak. Ja, de hele maatschappij eigenlijk. Alles. Cultuur. Ja. Cultuur, oké. Cultuur, ja. Zij de 5 de hoofdstukken, ja, oké. Anto ting escojo, cubo por escoger, ture sakinang of e otro. Anto, per di principio, pesa que avisa que no está by tra solamente que lei nang vigente. Nos no te vai tra lei. Nos vai cambiar lei. We gaan geen nieuwe wetten maken. No. Anto, se bote corre, nós temos uma conferência, net tempo Covid kuko, nós temos uma conferência via Zoom, mas eu pedi mais de toda Island a participar door que estava digital. Anto, aí não, se eu escolho não, vai de acordo, escolho se ou não. Lídia emergência de sunco atraha rapporte para nós tempo aí, pero depois que a entregar sai na BZK ku nang lo mande pa Raad van State mande back paso na hasi error caminda ku tin escojo di n anto tin escojo di off. Den de escojo di off, ta un coso po scoge. Dus un di en bo po scoge mas cos. Preinang na net. Dat is de broer, Anto Raad van State maar de Quebec, de bisa ta 35 cos bo por scoge, pa scoge solamente 17. Dus nog 18. Sí. Of valt je zootje? Anto jij pa nos e qualquer daqueto. Wij werden niet meer bijgetrokken. Dus, por último, lo que me visa, ma puntra bastante, me poco dia aí, paso nossa puntra empleado na de BZK basta bia, Kiku bij Raad van State. Kiku Raad van State bij manda para Rijksministerraad. 35 artikelen nang Bastiaan die nu juni no sa. Dus nou hoor ik. Dat zitten we een beetje nog in een zekere leegte. Sí, entonces ahora aquí nos tienen die guarda eco guardo aprobar e manda pa Europese Raad. Anto pues nos nota contento que no te vai cambiar la ley. No, pues os leyes que vi bon clar, que tem vooral de lei de enseñanza, de lei de diferente de lei ne que assina biu. Como mestre modernizando. Okay. Pues el siguiente step, va a puntar a mi Kiko no está bij hace, el siguiente step ahora que está guarda, o a Kiko no acepta, analiza, anterior bij bekken bisa, no, tal, no me se bij. Wat is jouw advies in dit? Van wat hier moet gebeuren? Ik denk dat de Raad van Europa het de hele tijd bij het juiste eind had door te zeggen: ga al die projecten in met de taalsprekers. En dan niet met mij, wat ik bedenk alleen juridische dingen. Maar om een klein voorbeeld te geven. Een van de dingen uit het handvest, een van de onderwerpen is dat er culturele uitwisseling in die minderheidstaal moet zijn. Met andere gebieden, andere landen waar dezelfde taal wordt gesproken. Dan zegt, voldoen we aan. De Raad van State zegt,
wat gaat dat kosten? Er was niemand die zei, er is het fantastische Arte di Palabra, waar alle jeugd van alle eilanden met elkaar... Elk jaar. Een fantastisch project. Als nou gewoon was gezegd van, dat laten we bestaan, dat laten we ze zelf betalen. En we doen er nog 3 tickets voor Nederlandse scholieren bij, zodat er ook Nederland erbij betrokken is. Maar er was geen kennis van wat er hier op de grond aan de hand is. En er werd dus uit een ivoren toren in Den Haag werden er regeltjes bedacht. Ik val je even de reden. Arte Palabra is een gezamenlijk iets. Maar bijvoorbeeld toneelgroepen die rondreizen. Ja. Dat zou fantastisch iets zijn om te... Willen ze dat stukje brengen, kost geld. Want het gaat over 30 mannen. Ja. Het kost geld, maar ik geef liever dat geld aan uit die 30 man. Nee, dat ze iets moois kunnen doen dan aan 5 of 7 ambtenaren die gaan toezien. Precies, ja. Ja, ik snap het. Ik heb op Aruba meegewerkt met de miniatuurbotenraces, waar ook mensen uit Bonaire meededen. Dat is die culturele identiteit waar je nog wel een klein beetje die Antillen hebt als een geheel. En nodig de grote hap. Onderwijs. Sorry dat het bloed stroomt waar ik niet verder kan. Ik kom het onderwijs, dat is altijd... Ik kan me de artikelen niet uit het hoofd bedenken. Maar ik kan horen dat die artikelen... Nee, dat hoeft toch niet, maar het gaat om het principe. Per se met de kaarten, dan dat ding onderwijs dat die hoop ik Mr. Binko lijn. Maar mijn vraag is even terug voor de helderheid. Moeten wij dus nog een keuze maken hier in de zin van, als ik het over onderwijs heb, dat we tweetalig maken of eentalig maken? Moet die keuze nog gemaakt worden? Nee, de keuze is al gemaakt. De escojo é da governo de Bonaire a se escojo Bonaire também tem manejo de idioma multilingual. Okay. E para nós cambia temos rato e dentro de outro hanchi de manejo de idioma que escola tem atualmente escola primário e também escola secundário está trabalhando riba educatie multilingual. Oké, dus dat is gemaakt, die keuze is gemaakt. Is ook bekend. En daar zit het papiamento, want daar heb je die andere groep. Kom je mee, meneer Gabini? Die Ruba. Varaklas. Erik Meits. Ja, dan hebben we een ander klein probleempje. Om die papiamento gelijkwaardig te maken met Spaans en Engels, heb je materiaal nodig, punt. Ja, en dat is dus weer ook het kaderverdrag zegt dat materiaal moet aanwezig zijn. Ja. Dus dat wordt ook niet zozeer taak om te doen, maar om de middelen te verschaffen voor de centrale overheid die in Den Haag zit. Ja. Die moet dan zorgen voor die begroting in een bepaalde manier. Oké, dat zijn een beetje details. Ik wil niet verstrikt raken in de details. Maar dan hebben we wachten dus nu om de uitspraak van het verdrag. Dat hoor ik nu. Ja. We hebben een stukje voorbereiding gedaan. We weten niet wat het verdrag gaat inhouden in principe. Of welke keuzes ze hebben gemaakt, ja. Ja? Ja. Hoe gaan we ons voorbereiden dan? Hoe gaan we verder nu? Wat ik denk dat wij als NGO moeten doen, alsgene die gewoon heel naar die overheid volgt op alles wat hij doet, is eerst kijken wat er nou daadwerkelijk is geratificeerd, maar ook voor onszelf voor ogen houden, wat vinden wij dat het niveau zou moeten zijn. Precies. Als nu de Nederlandse overheid zegt dat met betrekking tot het gebruik van papiaments in de rechtszaal alles mooi geregeld is en er geen wetswijziging hoeft te komen, dan begrijp ik dat niet. Want voor het Fries hebben we een wet Friese taal waar tot in detail staat uitgelegd waar iemand het Fries mag gebruiken, dat daar een tolk aanwezig moet zijn, dat het nooit de griffier of de rechter zelf mag zijn die daar iets gaat vertalen, dat wat in het Fries is gezegd moet in het Fries genotuleerd worden. Een detail, goede detail. En dat hebben wij niet. Dat hebben wij niet. Nu. Nog niet aangewerkt. En daar zullen we dus gewoon
even hard verder gaan. Precies. Daar zullen we ook diezelfde toezichtsorganen blijven gebruiken om ons niveau duidelijk te maken wat wij aan beschermingsniveau willen zien en waar wij het idee hebben dat het fout gaat. Oké, dan geef ik nog een ander voorbeeld omdat je toch bezig bent. We hebben een groot probleem met het ziekenhuis. We hebben hier een jubilagesysteem dat om de 6 maanden komt een specialist. Terecht, anders verliest hij zijn licentie. Maar contact met de patiënt is erbarmelijk. Ja. Zelfs tot verkeerde interpretatie van medicijnen toe. Ik wil dus niet te veel daarin gaan. Daar is het programma niet voor. Maar dat soort zaken moeten ook geregeld worden. Afgelopen zomer hebben we gezien dat de minister van Onderwijs heeft gezegd dat de ministersplaatsen van onderwijsplaatsen dat niet kon zijn. Die moesten afgeschaft worden, want dat was discriminatie. Dat was oneerlijke bevoordeling. Het Europees Handvest en de Framework Convention zeggen heel duidelijk: er mag een voorkeursbeleid zijn. Voor de minderheid. Daarbij moet je natuurlijk eerst vaststellen wat het probleem is. Maar de explanatory reports, de memories van toelichting, geven duidelijk aan dat een van de problemen is dat mensen uit een minderheid in hun eigen taal moeten kunnen communiceren met een arts die niet alleen die taal begrijpt, maar ook de culturele achtergrond en de maatschappelijk-sociale ziektesymptomen situatie die daarbij omheen zit. Dus maakt dat kaderverdrag het juist mogelijk om een bepaald voorkeur... de eerste plek op geven. Ja, dus daar worden precies de argumenten gebruikt die ze niet zouden mogen gebruiken als dat probleem er is. En ik denk ook dat dat het probleem er is. Dus daar zullen we met deze extra argumenten weer naar Den Haag moeten trekken en uitleggen: u heeft een verkeerde juridische inschatting gemaakt. Prima. Wat zeg je? Oyente Rosalia. Hallo, boa tarde, na Vital. Me tem pergunta. Eu coloquei pouco tempo me tocando com ele, pessoal. Sempre me está tendo discussão aqui também lá. Me está para você ser simples para tu ele para compreender. Uau, idioma papiamento é idioma que é isso na aqui está papia. O que que Holanda, a política, governo holandês, a Câmara tem que abrir com o idioma que nós está papia. Isso é me que sabe. Então que a mim está compreender tem via pessoal. O qual está a mim segundo a mim o idioma papiamento da nossa responsável. Nenhum outro país é chinês e americano. Então nós precisamos ensinar a atender nos postos. Então nós precisamos ensinar a ti. Passou por essa tarde. Ok. O que aconteceu? Sim. Exatamente maneira que ela acaba a sua frase, nós precisamos atender com os constantes, sei nós está sendo para 5 anos. Como papeador e papiamento, nós temos direito de Holanda. Caminda com nós temos certo direito com nosso idioma, mas temos suficiente material na escola, mas tem corte, mas por papel holandês, papiamento, com o processo verbal, mas escrever tem papiamento. No hospital, sim, no hospital, pues sim. Tal qual que está haciendo mesmo nós estamos tomando responsabilidade para nosso idioma. Nós não hacemos nunca. Outra hacemos para nós. Te hago. Oye, de Bodalinha. Nossa, boa tarde. Eva Sargosa. Boa tarde, na Boa Vital, não é? A mim tem uma pergunta, não? Para Elis Marie. Então, plus para MNF do papo holandês. O homem sabe que é milhão. Assim é no holandês ou você não? Ok, nós está se tocando. Nou, ik heb een vraag. In het Nederlands, 40 jaar geleden, toen ik voor het eerst naar Nederland was geweest, moest ik gelijk een inburgeringcursus te doen om op school te kunnen zijn in Nederland. En nu mijn vraag is, waarom werken wij hier niet naar een inburgeringscursus voor alle Nederlanders die hier komen om te werken of een zaak op te richten, die een inburgeringcursus moeten doen om onze taal of het kleinschalig, of ik weet niet hoe jullie het willen noemen, maar ik wil weten waarom er geen inburgeringcursus is voor de Nederlanders die hier naartoe komen om onze taal te spreken met ons. Want een heleboel mensen
Vooral die oudere mensen die zijn niet zo goed in Nederlands. Dat is mijn vraag. Het komt bij Elsmaridame. Para Elsmaridame, sim. Dan doos nota deputado, we zeggen dat je contestar. In feite is het niet een vraag aan jullie, maar misschien willen jullie toch een antwoord op. Toen pergunta politico é feita. Sim. Caminda cuta governo te son come se binco é tipo de regra não é. Tá algo que a pape basta bia de jesse. Mino que mi que pise maneira ku nota algo. Basta utilizar su pregunta, no, pero ku nota algo ku governante não no ahunga ku ideia de na cabeça. Comparasie que dia também assim essa aí tem na nota clara. Por exemplo, dono de trabalho, por visa que bota bem trás se caminho, mas propõe que chega boneiro, me que para poder dominar certo porcentagem agora que tem acerting enorme de referência na que número F1 que F2 que tu recostei. Pues é dono de trabalho também por punta, pero tá unga ideia de pero tá uma pergunta política. Não estou oyendo ali? Oyendo ali? Lo qual que dice para dos por compreender outro bom idioma obviamente não tá é bonariano só tá papel chinês, tá papel holandês, também tá papel latino, tá papel russiano. Passou aqui na abing atau na si americano. Que é idioma papiamento, não tem idioma que está queda de grupo só para a tinha clansalheid, quando não pode ir caminhar. Não, então que idioma algum idioma que bola fronteira, porque chinês que está papia idioma papiamento não está bolariano, de tireta. Americano mesmo co, latino mesmo co. Que nós vamos ter abrir essa mente, então sim atender as costas, caminha que costa me atender. Quando cai bom nossa responsabilidade. Isso aí nós necessitamos. Passou com isso, tá? Sim, dá. Nós compreendemos bom, mas nós sabemos também para compreender que tem momento que nós não assim. E chinês está provavelmente a mim com riba caia, mas de corte não está obrigado para lei para provavelmente ainda. No hospital não está obrigado de lei para cirurgiano para provavelmente. Esse nós precisamos. De corte sim, verdade, perdão. Mas nós seguro regle para dar o papimento no lugar que merece. Esse é o lúdico que tem. Olha, de boa linha. Não, eu vou doce invitado na boa tarde. Mensenrechten. Há um coisa com o direito. Há uma coisa não, tal qual não, que nós temos aqui na Boneiro. Pero na nota que tem coisas que não está usando, pero tem não que não está usando. Me traz uma comparação, maneira riba mi seguro de vida, mi seguro de hospital. Que te passa com mi para mim abai riba mi seguro como tem direito riba de para lei, me ser acta uma maneira brutal, então para mim por abai para survita malo, então me ser para ter certo gente não que tá domina o pueblo bondoriano aqui, então para me tem direito riba de que tá hancra na Holanda. Então, me que puntra de com nanta usa que me certo, me que menta não me governo mesmo. Pero de com aqui na Boneiro nanta mal usa é direito que me tem. Não tá para mim só, pero tá para rondo Boneiro. Me que tende contesta de maneira. Dank je. Muchas dank. Hij heeft het over zijn rechten die niet erkend worden. Zoals bijvoorbeeld als hij ergens moet omdat hij ziek is en zo. Contesto com a meeting tá, maneira que nós avisa foi de princípio, foi de despesa 10.
governo di reino não aprova direito humano para Bonaire. Tour. Para BES, não aprova tour. Se tem direito de muita, se está aprovado. Sim, correto. Pero não que nós mencionamos que o tratado não está aplicável para Bonaire ainda. Correto. Pois sim, segundo a Bobo tem direito, claro, tem direito para sobre o bota malo, tem direito médico, pero tem certo outro direito não que tem ainda bo nota para lei, nota aplicável na abo como gente. Outro ponto me atender ta pisa, tem algo que você chama ignorância também. Falta de conhecimento. Sim, é um que trabalha dentro da oficina e começa do nave serviço, porque está piando com o direito, que está segundo mim, está mais a falta de receber serviço, para sobre direito botin, tá? Você está parado em oficina e no loquete e não para vai buscar esse serviço para sobre ter direito, tá? Você não trabalha departamento aí. Que tem falta de conhecimento, falta de falta de conhecimento para ajudar. Juist. Bissabo onder bedrijf. De bom para mij, even uitleggen jouw aanwezigheid. Anders denken ze dat jij alle beslissingen kunt nemen. Dat kan niet. Meneer Bastiaan van der Velde, zeker nog eens aqui, dan Bonaire, como persona que admira o problema que nós temos, e dá conselho, e assistir a Fundação Acadêmica e outro não, para nós cana e caminho não, que nós mexicana, para nós lograr o direito não que nós estamos buscando de fazer. Então, não está aqui para solucionar o problema de nós, está aqui para dar nos conselho com nós mexicanos. Dus quando se conhecia, por contestar, você é deputado, é ministro, é staatssecretaris, é nada. Então, precisava somente que é tratado da missa, como atender com ele, com a melhor maneira para atender com ele, para nós lograr nos métodos com a Fundação Acadêmica de Caso que está assim. Por favor, tenha na seu lugar caminheta. Hoje de botar na linha. Kijk, vroeger was een landsverordening dat gelde. Papi, dingen was duro. Vroeger was een landsverordening dat gold voor de Nederlandse Antillen. Ja? Degenen die uit Nederland kwamen, moesten binnen 3 maanden tijd voor de benedenwindse eilanden papiament leren spreken en verstaan. Voor de bovenwindse eilanden Engels. Dat was de landsverordening. LMA was de schelder voor de ambtenaar. Landsverhouding materieel ambtenaarrecht. Klopt. Ja, dat klopt. Maar ik weet niet of het nog steeds geldt. Nog steeds geldt. Ja, maar het artikel over de taal... Ja. Hebben ze er dus nadat we met Splikker dat de eerste keer hebben genoemd... er direct uitgeschrapt. Precies, ¿no verdad? Esta misa, así no conoce 30, de 10, están aquí. Ai. Ja. Dus? Ja, zeg maar het artikel 372 strafrecht ook. Verantwoordelijk en aansprakelijk stellen van gedeputeerden is ook eruit gehaald. Tegenwoordig, overal waar je komt, moet je dus helemaal Nederlands praten met de bedienders. Dus. Met de ambtenaren, in het hospitaal, overal. Nederlands in te spreken. Ja. Dus helemaal iets. Ja, zo is het. Dat is de tragiek geweest. Maar dat is onze eigen onoplettendheid geweest. We moeten eigen hand in eigen boezem steken ook elke keer. Jawel, maar ik denk wel dat de bestaande verdragen het toelaten om gewoon taaleisen voor bepaalde functies te stellen. Tuurlijk, je hebt te maken met het publiek. En daar hebben we dus kunnen we ook kijken naar goede practices in andere landen. Bijvoorbeeld in Ierland, daar wordt het Iers als vereiste gesteld. Dat betekende dat ineens een heleboel leerlingen het onderwijs in het Iers ook serieus gingen nemen. Het was niet alleen maar de thuistaal, het was ook niet een vak op school, maar het was toch ook voor een heleboel de toegang om ambtenaar later te worden. Dus ze wisten, ik moet dat Iers goed beheersen. Anders kan ik krijg je geen baan worden. Dus door die taaleisen heel duidelijk te stellen voor bepaalde functies, krijgt die taal ook weer meer waarde. Meer waarde, zeker weten. Meneer de Misa, mas moet exigir para o idioma worden reconhecer, o idioma tem valor e botar met realizar.
Sì, che idioma è necessario, ma sì. Oyente Bonalia. E non ci dispensa come te pure 30. Dal vai. Tende che è diritto, come te pape dice, no? Da un diritto per lei. Di qua... E di seconda, è un diritto che tem para non stur aqui na Bonaire. Antonanta maluzele, pa sopra tiene que tabira malo de exterior nanta. Sì, però Ibi, als per Ibi stavo de 2 bande cu chuta corta. A botia direito, botia que exigir, e sua a banda cu ta traga de el loquet, também me na altura que direito tem, per donare, que me se maluzé, meu amigo, da un cammino vai, non na radio, so, da radio tra l'altro UBC, per un cammino che dico vai da West, na malusa e direito di me. E tem um caminho da massa, As Maria tem um caminho da massa, sim. Esse manga aqui, você passa na notícia, que se nota era, se nota ombudsman da Raad van State, als um comunicado, caminho de bisa, que se você sentir discriminar, que o direito não awardo trapar, por duna quejo. Colégio de Direitos Humanos, nós acabamos de papel com ele, verdade, havia loquete. E nós estamos no sindicato atrás no loquete, caminho se você sentir o trabalho, digo, vai, sinta quieto só, nós não estamos solucionando. E a Bossi Bonaire tampouco. Tampouco pode chegar. Nós estamos para mim, sim, mas botigo cada um caminho da bom mês. Sim, botigo e vai do naquele. Nós temos para informar, sim. Não, você é op cruciaal punt nog. Is het vallen of opstaan? Zo mag ik het zo zwart-wit stellen? Nee. Is het doordaaien dan? Nederland staat pad. Die is schaakmat. Die is helemaal schaakmat en die staat... We hebben haar koning niet binnen. Of de koningin. Wat was het bij schaken? Koningin of de koning? De koningin. Maar toevallig hebben ze nu een koning. Jammer. Hadden we met Beatrix moeten doen. En wat nu belangrijk is dat we misschien dat handvest binnen hebben gehaald. En nu verder gaan met het kaderverdrag. Maar dat er invulling wordt gegeven. Precies. Het taalbeleid waar Els-Marie over sprak. Maar dat we ook weer niet een mooi boekje taalbeleid hebben. Maar dat iedereen weet dat dat er ligt. En dat de ambtenaren nieuwe regelingen daarop afstellen. Dat we ook over 5 jaar weer gaan kijken, waar staan we nu? Precies. Wat hebben we bereikt? Ja. Dus het is niet iets... Het is dynamisch. Het is iets dynamisch en er moet bovenop gezeten worden. Precies, we kunnen gaan achterover leunen en zeggen we hebben het binnen. De buiten is nog niet binnen. Dat wil ik ook om zo. Nou is het begonnen. Daar moeten we verder gaan. Waarom? Wat gebeurt er nu met de verkiezingen? Volgende week is het verkiezingen. Niet verkiezingen in Nederland. Hier verkiezingen ook voor jullie parlement. Ja. Vertegenwoordiger. Wie gaat er stemmen? Is dat zoals 4 jaar geleden 22%? In Nederland is het 80% bijna. Ja. Wat is het verschil daar? Daar kunnen we zeggen, dat zijn de Bonaireanen die niet gaan stemmen. Of zeggen we, de Nederlandse overheid heeft blijkbaar helemaal niemand kunnen motiveren om te stemmen. Daar aandacht aan te besteden. Ja. Er staat uitdrukkelijk in het kaderverdrag dat de Nederlandse overheid de lokale media moet meenemen, meeslepen in het belang van die verkiezingen. Ja, doen ze dat. En niet in het Nederlands, maar gewoon in de taal die hier gesproken wordt. Ja. Oyente Bonalia. Vai felicitare quando vai noci, quando vai sotto radio entrando lo qual come che era 3 di là metti nella papito cane di papiamento che sei nanto un cosco mi sa cu opi tempo non cava nos grani na stica nos tempo di scuola, tempo di frater, quando mais papiamento, mas papel holandês, così che me che un cos cu a che da sempre che da reina. What? Lo qual come che vista da maniera se toccando di papiamento sempre ma mirele di una maniera cu eta un tal di nos che nana di nos con la nos isla bagomende antora wa si bobai outro certo isla nang ku buting ko bai papi o idioma bom bobai papi bisa tabu idioma buting papi na idioma não compreender bagomende alera bobai Holanda buting ko papi holandês buting papi um tens de holandês pabu pai onta boa cultura sinam bagomende o boto bem Bonaire para a mi local comita ya o piampi bonta parte di Bonaireano nang um isla chiquito Bota bisa bota forma 4 idioma nang. Bota bisa bota putinang kemen kubupur papet
4 idiomas com diferente caminho com orelha com qualquer idioma, but saco pode enfrentar com mês com 4 idiomas aí, bagulho né? Sim. Lo qual como que chega no neta, quando eu metendo com ambos man, cultura assim na lo qual que tá basic no mirando tá passando na Bonaire tá, com o nosso cai boi dias, verdade? Pero quando começou a estruturar, que me deu uma situação bom, correto, e quando não passa bom, maneira que a ame tá mirando com tem problema hoje de certo coisa que está passando, como né passou pelo sistema, nós caímos de holandês, pero da turco fácil, como né? Ja. Então, se como mira que na banda que também a parte ambusman, nossa papel hoje que de parte na de Colombian Hospital, parte na de parte de salubridade, cultura sinal, nossa papel de ambusman, verdade? Pero tem caminho que tem problema não, então ora bota mais, mira tem caminho raya, que não possível. Ja. Quando como que me é fuente de nós direito não tem mais. Que me tá local não visto nós para nós assim nós quase. Ja. Bagulho Maar me dan. diga de lá de conhecer. Dank. Dank je, Pabo, informatie. Nou, we zijn aan het einde van het programma. Bastiaan, aan jou het woord. Heb je een bericht voor de bevolking? Wat ze zelf moeten doen? Wat ze zelf moeten doen is de zaak blijven volgen. Steunen. Maar ook alle informatie. Ik kan informatie ramen. Elsemarie kan, maar we moeten die informatie uiteindelijk bij elkaar krijgen. We moeten weten op welke plekken het misgaat, wat de aandachtspunten zijn. En daarna moeten we op zoek gaan naar goede oplossingen. En de bevolking uitnodigen om morgen te komen luisteren om 7:30 bij Plaza Resort naar jouw lezing. Ja, precies. Dat is ja. Ik bestaan, natuurlijk bestaan de NGO, de community. Pero bota sinti aqui ainda chamada não bota sinti em geral não so ainda não tá capta bom não tá compreendido tocante de Kiko de luta tá e sim nos idioma tá importante pero de papiamento bota sali para chegar na outro idioma não sim pues tá bom para nós que deriva parte do Tratado Internacional de Direitos Humanos e sei bastante vai dar uma explicação amanhã na Plaza Resort metade 8 da noite para pueblo porta informar. Een korte landsbreker. Binnen het verdrag zou daar geld beschikbaar moeten zijn voor zo'n stichting, niet omdat zij hier zit, om dit verder te propageren? Er wordt vanuit gegaan dat er een orgaan is wat dat beleid, laten we zeggen, maakt, maar ook op alle niveaus in die overheid advies geeft. En dat zou dus een soort betaald gebeuren moeten zijn, want anders... Ja, dat zijn in Friesland... Zoals bij het betaalinstituut, ze betaalt iets, toch? Ja. Dat zou hier ook moeten kunnen. Ja. Dat is mijn bijdrage geweest. Jonathan, A mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilanti, no olvida con lo que bocina, nunca, nunca, otro poquita, no olvida con lo que bocina, nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilanti.